atrai play baka yeng jonga kalau ayu pamelapin boy yang hadu kanil henry pat habang idon akan kapor ban snow tho ya ka kaman ka jong play ngidon kamban ke lipat ya ka way pat ke jingkeli shaw play baka ka jingkeli kalong try ayu memang yang pangan le ya kan ke jingkeli la depan keli da way ubrio ukabak ubakwa ban tip ya ka man ke jong play ha ke jing ke jong u paruta udai usah la record ya kan ke jingkeli bat bila ban syamika hakikam ki apostle kala nong ka bakindai ka dekat ka ban rio ka ktin jong play ka ong habaula kinyo barulah snow mayan ulang atrai ayu memang yang bangan le kumbala ke daw menek ni ke jingkeli ke bala keli daw sol ya jisu la keli ke jingkeli hakalinti sya Damaskus hadin bu sol ulamat ya ka jingpen kala kenang banginang syah syushu papan sutu syushu ya ke konteks ya ke daw ke balai bau solu keli ni ke jingkeli ngini pet lang bat ngan ki kam ki apostle lanong ke bakendai ke dekat ke balai ter kaktin joblay ke ongkum ni tika baudang let ka ja kala ja bola poi hajen Damaskus bat kendet lating shan lep sau dong ya u ke jing shan na beneng tiula kelan keram makendo barulah yo snow ya kaktin ke boong u asol balai me pensitam ben yang utiulong melawei atrai tiulang nalang Jisu ba mela pensitam ben kalau gaba meman kenjat persya ya kideng tendung apaula kinyo dekat bandar gong barulah snow mayan ulang atrai ayu memang yang bangan le para banget biit ngin sange angni banganget pilala bang snow tu ya ke konteks ka penlong yung sol bang keli tu ke jingkeli ayu memang yang aban le kebar kini ke jingkeli ka bayar rap yu ban snow tu ya ka mon ka jong blay ha ke jingem ke jongu ngin sange angni bangini puson kendiat syapang kini ke jingkeli kalong ayu memang yang aban le kum kalong yupi kini ke jingkeli ka bu solu keli hadin ke jingi syam ke jongu baru Jisu kini ke jingkeli ka balong shimet ha ke jongu kini ke jingkeli ka bami nadu ka donot ke jongu sol kini ke jingkeli ka penla yo sol baron numwat shot tang ya ka mon jongu henry panle ya ka mon ke jongu play haka jingem ke jongu deiru kini ke jingkeli ka bo bol usnong tu ya ka man ke jongu play haka jingem ke jongu palok samla ba abang idon na makata ka bokum kini ke por ringkat ba kini ke team long ka mon jong me ringkat ba ka jing persang jong iban snow tu ke kata ka mon ke jongu play ngidon kam namar kata ban keli kini ke jingkeli atrai kumbakeli uso ayu memang yang pangan le para bangit bi haba pekamut haba pendai ya kini ka benta ban ka jingem ke jongi kaktin ke jong blay ke khot yengi nama kata balarangi kwa ban tip ya ka mon ke jong blay ngi de ban keli ya kini ka ju ke jingkeli atrai ayu memang yang pangan le ngam tip kan ungut nangi ki badon kini ke jeseng ki basi sin ha ke jingem jongi ngila jukeli ya kini ke jingkeli barang try ayu memang yang pangan le lala fimpat jukeli kini ke jingkeli ngapen shlor ya pi si sin ha ke jingem ke jongpi pi dai ban keli atrai ayu memang yang pangan le kalau enggak berdaya bangin keli ini ke jingkeli nak badak bangi keli kini ke jingkeli kan penla ini pantep ya kamon ke jong blay ha ke jingem jongi shimat ha ke jingem jongi kom ke ribhoy Presbyterian Synod CE Union la yu thu si sin sa phang jong weu khnat nong ke dong
Ubalik puli syari bilat London. But kum ta anda lapoi handa ujulin jeseng man kesni Sunday kawai ke yimani. Handa dah marmu wana nong kendang bodei taru kena ubedok uju syong baik syaka bentah ke basyadin. Syaka ben ke bakado But man maki ushers ki lom miki jingaingo judan pisah ban thep jingaingo. But kum ta kalau man ke Sunday boleh jeseng. Handa kawai ke Sunday kan maki ushers kilangwan malum ke jingaingo. Dan pisah bantek jingaingo, beranda ki ushers kilara syakmat ya kita pelan jingaingo, berkali ban IT pastor ubalabu hak tu kapeliang ban bu ya kapla jingaingo, nam taban duai ban penkentang. Uni ukena pertama pastor what duai wang apostol apa duai. Bakom taj baru ki pai sedien ki pet manu tau samla ki iu samla pong ki jan ki bejat bakom tau leban mare syakmat bandala poy tak khmat utia halor kata kepeliang jengaingo padu rai kakti gumi adrai ayu memang yang bangan le padu ni ubale gumi ka kerteng jongo di John Wesley Wei neki syakri ki bakrau ki baradba ke joblay. Ini poin nak mentasya ke benta ke baar joge jinslong. Bakata ke longin ya pet ya ke jubab ya ke neki jingkeli. Ayu memang yang banganle. Banganget bakini ki jubab ke bangin ya pet hakini ke por. Kini ya tu yang ni ya ke mon ke joblay. Daki weki kitien ngilak banong ini apet amar kata ke kata kamon ke jonglei haka jing jongi ki banget dak ba pensong no rem na kitien jonglei dan si bon ki jubab ya kini ke jingli dan si bon ke jubab pantep ke kata kamon ke jonglei Andre haka jing pusan dan kapa ke jing doai ba dan ka baye day ba ke por ke bangilum kum ki samla juga CE Union Rimboy Presbyterian Synod ublay ula bu ke dok nut jonga ya lightly ki ke buku ban pinken mau yang ke mon ke jong ublay yang ki kun samla jong ke Rimboy Presbyterian Synod CE Union ke peningkong instan Kebeningkong ke manu blay hak jing jongi kelong bangin kat kong ka jing mut ke jong blay ngarong biang ke jing kemon ke jong blay hak jing jongi kelong bangin deban kat kong ke jing mut blay daki weki kitien ngilaban hong kemon ke jong blay ke jing jongi kelong bangin kat kong ke plan ke jong blay hak jing ke jongi Lalu ni pas ke kitab Jeremiah arpu kendai katwe, kaktian jong boleh kau, na bangat tip ni kijingmut ki bangat perkat sepang jongpi, ang utrai, kijingmut kijing soken, tek ki jong kijing snew, but I kijing kerman ni pi, hakapor bakut jongpi. Lalu pi puli hakakot bak pareng kerpang ki NIV kithot kini kiktian, for I know the plans I have for you, declares the Lord. I know the plans kat tip ni kijingmot ke mga dan sapang jongpi. Nakadi ke dekat ni sotu, bau blay udan kijingmot ke bau berkat sapang jongi. Wayu pastor bukan ngurik waran ngangit bona pen jongfi filap puli ke kotjong ke penkala kasiru ke purpose driven life uang kumni ke parangan persang penkala kasi uang long before you were conceived by your parents you were conceived in the mind of God haswaban pun ya pi ke kepok juga kemi jongpi ublai ladapan perkat lupa ha ke jimut ji perkat ke jongu syapang jongpi parkum tangi i nama kata kalau ke basisha baik ini kejing temu kabau blay udan nak bentar jongi ulah dan lupa nadu penginang dan nakpok kakpok juga kemi ki jongi Jeremiah iwe san gaong haba 4 pelong ya me hakakpok ngala itu ya me haba bat haba membat mi kakpok ngala penkentang ya me ngala tung ya me panlong unong ya tu lupa ya ki chat pendriu kemtangi mau belai udan kini ke jing temu yang abat ya people of samlap naduk mengasua bengin dan hakok po jing mei jongi kum tak mon ke jong belai yang i kalam ban kan kum ke jing mut ke jong belai hak jing jongi para
pelok sama bat para bangit biit. Tetapi pai sau dong ikini kemadan. Pini dan sibon ki bat baru ki badan sau dong ikini kemadan. Na do ini wayar handu kini kipin ki ba penne ikini ke jan ke basok kini ka cakap babo ikut ba. Idan ke jing temu. Baru kita nak jing temu tapi orang ini sentiuru idan ke jing temu baka jing temu kalau man peni tenang. Pat kanu tam yang abat dia pi. Ublay udan ke jing temu ya ke jing im ke jangi. So ni Pastor Rick Warren haka kat jong purpose driven life wang ni ke jing dan jangi haka pertai. Kam day ka sujaring khat kam day ka accident hendrai ublay udan ke jing mot ya ke jing im ke jangi. Bat kum ta sien ka penken mau ya pi para berlok samla pat ingilang baro. Ke kamon ke jong blay ke baning kong kalong bangin em kat kum ka jing temu ke jong blay bangin em kat kum ka jing mot ke jong blay bangin em kat kum ka plan ke jong blay ha ka jing em jongi ka mana ke sgi ngin ngam juli jisu pada ka jing kili bakta ka jing kili kalong balai bing nei banyak ka jing temu ke jong blay kejubab ke beningkong kelong de namar bangin yo pan manbha ha ke jing em ke jongi ha ke bible dan arjat kibriyo kidan kibriyo ki bayak kat kum ke jing temu ke jong blai dan kibriyo ki bamyat kat kum ke jing temu ke jong blai tong ini pet ya ke jing em jen kibriyo ja ayu ha baki yak kat kum ke jing temu ke jong blai ba ja ayu la ki myat kat kum ke jing temu ke jong blai ini sedang kita ki bayat ke jing temu ke jong blai ngikin mau yu sama Joseph i pastor menai la grand mister kin dia cepangan ke benta udah uwe ubayat ha ke jing temu ke jong blai ha ke jing em jong balai nga ong kum ta la pi pa ke kitab Genesis lonong blai pinyo ke dekat ke besan bat adu ke dekat ke bakendai la ya thu yengi hang tu bau Joseph u yo ya artli ki jing pot snew bagi kita ke jing pot snew ke beningkong kelong ni ong kaktin ke jong blai akmi ngidang ya te song iki thop ke bah ka lingka pada kami ke song jonga kala kijot bakala yang bedru pada kami ke song jong pi kidang yang lungwiar bat kida yang nguru ya ke song jonga kejing pos niu ke baar ke bu yo athok ke dekat ke bakendai ong kaktian jong blai hakmi kala pos niu sekawe pat kejing pos niu pada kami ke sngi bot ubna bat khat we ki klur ki ya mo yanga nak ini kijing pos niu ngiu i nama kata bau blai ula ai ha u Joseph ya kijing temu ke jongu ya ka kijing im ke jongu kini kijing pos niu ki longkom kijing batai lupa ya kita kijing temu ke jong blai ya kijing im ke jongu Joseph ban poi sikini kijing temu ula de ban mahat sibon kijing em ulah syak bread juga teliu ulah syak di ku memerau ulah syak set him bendi hendrei u klem kenria ngaju pusan baka wei na kadau ke bula ban ya syak hat peding kijing de na marbo ken mau yiki neki artli kijing pos niu ki balong lupa kijing produk ke jong blai ya ke jing temu ke jong u ha ke jing em jong Joseph pada na kadau ke por budon na teliu uken mau ikini ke jing temu haka por budan yeng bindi haka por ba usap dia ko memarau uken mau yakini ke jing temu par kumta u yai yat ben haka jing temu ke jong blai ke ba mi nang ta Genesis lai po kandai arpulai ko ong na ba utrai ula dalan kat badu ti ke ru kabula le utrai ula penman ba yo kumta ulaman bah ke jing em ke jongu na baru layat ha ke jing temu ke jong ublai la dengi pai pat shiki brio ki bamya ke kum ke jing temu ke jong ublai ngikin mau yu jona ublai ula ai ke jing temu jong u ha u jona bale penyalap shiki nong Nineveh kum tu ngi tep hendrei ke bula le kalong ula le persya ite ke jing temu ke jong ublai ha ke jing em ke jong u kabami kalong jona lanang kebening kon dekat kebekat san kum ta kala shim yu jona bakila bread no you should durio kedekat kebekat nyo gong tiu trau la krek dokha ubakrau ban ngut yu jona ba jona ula dan hakbo tau dokha laisni pat laimet na kini ki artli para blok samlabat yang hilang balok ke badan ke jeseng
Ngis ngau thu nama kata bangi dan kamban ya kat kum ke jing temu ke jong play ke jing em jongi namar bangin yo ban man bha ko bolong Joseph ha ke jing em ke jongi ke man la ke si nga khot ingin nama kata si si ke jing temu ke mon ke jong play ke jing em ke jongi ke man ke jong u ke long bangin ya kat kum ke plan ke jong play ha ke jing em jongi ke man la ke si Kedau ke baat boleh bagi di banyak ke kum ke plan ke jong boleh ke jing em ke jongi. Day namar baka jing mut jongi kami day baka jing mut ke jong boleh. Isaiah santu san pra ke ong namar ke jing mut jonga kim long kum ke jing mut jong pi lem ni ke linti jonga kum ke linti jonga ke linti jong pi kum ke linti jonga ong utrai. Nasi perkat ilaga jong ke jing em. Nada porang kena situ kena yupi ngasi kuat apa long unongnya airplane ngasi pek yupi ke film Top Gun ba aku Tom Cruise pada tak film itu nak bayu no aktor punya yang dengan jet bodoh jet fighter ba kum tak perkat bedalah hati ngan long bayu jet fighter ngan rak ke helmet ke keti hasun benengan penkelai ke airplane ke jong apa kum tak terter Henry kan poi kum tak ublai udara ke jong ke jing temu Tengah semua you boleh, dengan ayok hiban rai helmet, nama ganyak skuter selong kan, dengan ayok hiban rai helmet pada. Hari kejeng mot kejonga kami day, berkum kejeng mot kejong boleh. Kebalai, boleh ini banyak kerkum kejeng temu kejong boleh. Day namar kejeng long jongi, hak kejeng day jongi baru boleh. Lalu pulih kitab Isaiah lalu ke bandri pusau ke dekat ke bapra angkat tiang ke jong boleh kumni hendak minta atrai milong kupa jongi ngilong kadau bertang bat me unong tau kiu jongi lalu pusan ni ke dekat pinsu tu para bayi bamangi hakmat ke jong boleh ngidei tang kadau bertang Pilapan ikan ke ikan, pilapan style ke style, pilapan long president ke pura mi pitem besan, pilapan long kinong mi kemat, pilapan long ki postor, pilapan teman besan, pilapan long ki dekat ki delicate, pilapan long hendak kemat ke jauh belai. Fitem gini ke do berta. Aku tangga siong, habang yelang lum lang kum ni, mde bang yelum para banget, yelum para do berta. Bakum tangan nungong syufi ko para bangai anong ko para do bertha man pinken mau yang ni bangi day tang ke do bertha ta do bertha su tenat resngap sekawai pat ke jinglong jongi hak ke jingi day jongi bo blai ba kata ke long ke pengilapan syam na ke gospel yon selong ke bakat san dekat besar ke bau jisu ngangalong uding sawai bat ma pipi long kitenat sengap mene do bertha mentapat nyakmat ke jong blai ni day tang kitenat ban ngitip ika science jong tunan dalele nunum la ban sei so ana sno how dieng ban utenat ubam sno how dieng la syem mat bread no iu don dore de mensyutang no iu ba kedik bakum ta penken mau ingi nama kata ba ke jingide jongi ba duble ngilong tang kitenat oh kuma ong menang ngilak ban don ki kerdan ki bakrau ngilak ban long kum do kum ngilong ngilak ban lek kini ki bakrau dan reha kamat ke jong ublei ngilong tang kitenat tikum ta bang don kum ni kum go ong menang om dei tam ngilang para do bertha ngilang ruhang ni para tenat bar kalam ublei ngimla lei em bar kum ta halo jong kini ki jing sisa penken mau ini pengiriban yat kat kom ke jing temu ke jong blai ha ke jing em ke jonga pat ke jopi para bengi palok samlap hit ngakot ipi nama kata syakani ke bentah ke beningkong ke jing penken mau ke kamon ke jong blai ke jubab itu ke jing ke li ayu memang yang atrai bangan le bakat jubab kalang kamon ke jong blai kalang Bamangi ngide ban yat kat kom ke jing temu ke jong blai ngide ban yat kat kom ke plan ke jong blai ha ke jing em jongi ke man la ke singi ha shwa ban pun kut ni ke bentang ko an pun ke mau pi bo blai udan ke jing temu ya baro ki bentang jong ke jing em ke jong pi pide ban nget ye kata bo blai udan ke jing temu ya baro ki bentang jong ke jing em ke jong pi Hendak kena kepor ke kuapan pet tangi kau ke bentang.
nama bangir lum lang kene kambo nang di kesamla bakata ni ke benta sepang ke syongka ke syongman bakom tanga kwa pinkan mau ya pi bau blai udan ke jing temu ya ke jing im syongka syongman balarang ya namar kata kat kum ke jing temu ke jong blai hakini ke benta jo ke syongka syongman ngin salat na ki jing jong ke rikon rai na ke syongka kena ngin lat na kita Palau samla berhit belela jip kerpang ini ke benta di namar bun sien di hakani ke benta bangi ju persang banle kat bamon haka syongkha syongman ngim tre ban ya kat kum kaplang ke jong blai haka syongkha syongman oh sidon ki palau samla mo ki duai no trai pendai si kong deng namta jong ha lai tenat ye no jika bano tuai mo ai brio pha ka brio ba i je me kum tar ni trai pendai si kong thei pendai si bana mo pendai i persang banle haka mon ke jong hi Akan mau lagi tu sisi Jepang koi ke jingja jongoi kena samla usong bos no nong po panuan sa Shillong syaka mon jongo ka bos miswat ki bos MTC kelenti kum tu makam de balong mentah syaka mon jongo syong samla ka bakam babriu kam ditena dur syaka diang jongo kam duna dur niat unda kam babriu tan Paka barang ya kini ke bos padang kon di kita ning man bano ya kini ke match ya kini ke samla ke bakam sniu brio au duai ke jing duai try wat dalam ciri pencai ada abano par ke match kini ke samla bakam brio try longgamon jombe wale kunta ngiem dei balle kamon la jom hakini ke benta kunta ngakhat ingin nama kata wat kalian bakamon ke jong blai kalau bangi depan yat kat kum ka jintmu ka jong blai ngi depan yat kat kum ka plan ka jong blai ha ka jingim jongi fila ban klet shibon ka banga krem ha ka ni ka por rewat klet ini ka wei bau blai udan ka jintmu ha ka jingim ka jong pi ka baar ka mon ka jong blai ka baar ka long bangin pen scam ya ka nongrem tang ban supen itenat ya ka basyabar Lanong biang kebaar kemon ke jong blai yang i kalong bangin pen scam ya ke nongrem ban pen itenat ya ke basyaba lara fidan Bible parangas ke gospel Matias lanong ke bahnyo dekat ke arsal art nyo kini ke benta ke betu ingi ke bau Jisu kan syapang ke parsi mati ke arjak ke nongrem ho mau siang ba ke nongrem ho syam kini ke benta Ketika parsi ke bala kerana Jisu ke badan lang ke jingnya per ni ongi ka parable of contrast ke danru ke jing serim parable of similarities ke jing serim ni badan armu ki brio ki basna yeng baro armu ki di brio baro armu ki di shingrang namar bodan udak ke jingnya per uwe ubastat baru uwe ubabet Kei biang kejeng serim kap arbat baro armut kia teyeng klem ya tu ya ka jat yeng ka bakumno klem ong tap shiliang bakawei ne ka yeng paki dulan rei baro armut ki ya shna yeng kia tey ya ki yeng ke debet chapang kejeng teyeng kei pat kejeng ya per kalong bakanong rem jo ke yeng ka paki tey ka kia per Upastat oleh kumno utay halor mau siang upabit oleh kumno utay halor siang kei biang kejing serim kalong kilamat ya keju ya kejing kendo slap ulahap ki wak kelashlai bakal kila ebe kei par kejing ya per kalong kawai ka klam kelon pat ka kuai pat ka nongre musyap kala kelon pat kejing kelon kalong ke bakrau kejing temu kalong Jong Jisu bukan ni kena parsi kalau ban hikai ki populi kena parsi syapang ke jingdong kam ban penting kenapa bangi de ban dan kan nongrem ka baskem na lor ki babon ki bangi ini ne ka parsi ka wei ka ba tu ingi kalong kumbala pensgo mene baka wei ki yeng hadien bakal amat ke jinghap jong slap wa ke shlai bakil kirbe ke yeng kala kalon baka jingkelon kalong ke bakrau ke gadau ke debet namar baka nongrem jongka kalong halor usyam uni unong tei ubala khat yu ubabit
upelot bon kapot pantai kini ke yeng jong hagabo perkat tang ya kadur ka basyabar uklam penlut pot ban perkat ya ka nongrem jong ke yeng ke jong ule sting pa da shimkhia ya ka nongrem upelot ya kapot tang ya ka basyabar ke exterior beauty jong ke yeng henry uklat pan pen scam ya ka nongrem jong ke yeng jong bagum ta ka mi kalon ka jingkelon ka bakram tu ingin sange ani ngine pe pat menta ke ni kamut ayu yangi kamon ke jong play yangi palok samla be yangi ki pat lang ke jong play kalong pamangi ngide ban pen scam yaki nong rem jongi am ban pen internet tang ya ka basyabar unong te ubabih upelot bon ke por tang ya ka basyabar ule sting ya ka nong rem barkomta umat ya ke jingkelan henry nong teu bestar upentikna ya ke nongrem pakadiban scam ho mausian barkomta syumkelan khat yang ina magata bakaman ke jong play yang iki padlang ke jong kalong bagin pen scam ya ke nongrem jongi ban syupen itenan tang ya kene ke basyabar ngat baru nanging nyetip sepang ke Leaning Tower of Pisa kini kadang po Itali kini kawe ke beling ki kat Leaning nama bakan no la report bakan ni ke Leaning Tower of Pisa ke jrong kumbah sispa nyopo kendai put bat man ka snam ka no sispa arpo insi lawak ni ke daw balai bakan ni ke Leaning Tower of Pisa ka no ni ke kendria lasyam artili ke daw ke bening kau nama ka tu ka ketin Pisa kamut ke jeng tau ke jemut jongka kamut ke jaka ke basyong baka daw ka ba day namar bahakan ni ke jaka papenyang ni kini ke tawa Leaning Tower Pisa kadon kanongrim kalong tang sipopot kum ta kanongrim kalong tang sipopot ya kini ke jingte ke bakrau kalong ke daw ke banno sispa arpo insi man ka snam kalong kum ta ya ke jing em ke jonga bat jongpi ya ke jing em bakin jam ben sim ke jongi kanongrim ka bam scam ka sapen ke laning kam tam ha pedeng jongki area kum ta ngi don kam ban pen scam ha ya kan nongrem jongi am ta pun sipen tanan tang ya ka basyabar kejingkeli kalong balai bangidon kaman pen scam hai ka nongrem ke jongi kadang ka bening kong de namar ngin yo ye ka jing shan wada pedeng ke jing be jongkel air ke jing hap jong slap ba ke jing shlei jong ki syum kum kan nuksang ye ken mau ke jing em jong jo ngaju perkat japang jong jo ulong brio ubala pen scam ha ye ka nongrem ke jong balai ngong kum ta pas ka kitab jong job le nong ka bening kong lalu pulih ke nong ke beningkong ke dekat ke beningkong la ya thu yangi siapang kumno bala introduce job kumno la peni thu you job ha pedeng jongi pin sultanat ha ban tip ikani ke benta pat sya engangan pulih la ke benta jongpi ke nong ke beningkong ke dekat ke beningkong ko ongkom ni ti utau bri ulalong uba janai bat uba bet bat uba syakti yang oblay bat uba kierno de ke besniu kita de dekat ke beningkong ngan puli ya fi menta ke dekat ke balai ke ong ti ke spa jong kalalong ro nyo hajar kilang berat balai hajar ki ot pasan spa jor ki masita pasan spa ki kana kente bat shibun ki syakri bakum tau new bri lalong ubakrau tam ne ki kon ke mingi barot balai ong ba new bri ujo ulong bala pen scam mai ke nongrem ke daw de namar ba om syam la peni thu yu job da ke dekat ke balai ni la peni thu da ke dekat ke beningkong para ke dekat ke beningkong la batai bu long uba janai uba bed ba uba syap ti yo play ba kiaro ke besniu kelam peni thu ba ulong bru berus patam hari mingi kelam peni thu ba ulong bru badan sipon telikinyo hajar kilang berat bala hajar ke sans pajur ki masih bat sans pa ki kada kente bat shibun ki syakri kelam sedang ya introduction ya ujo da ke jingdon jingam re da ke jinglong jongu bakomta ulong brio belapan scam hai ke nongrim jongu
Aku tu ngitip ke ka belajar. Apa dah itu kejing kendo ka bawa hapan do no kejing dan jing em jong ubaro. Ka hak ka balapan ka balakta ru wat yaki jing hapan do no yaki sipongot ki kon jong u. Apa dang kita ka po. Ang ka Bible la pipuli ke dekat ka bar huai. U klem lepam. Uha uslap laha kala kala be kawa kala slay ke jing em jojo andai na marbu scam ke nong rem udan ke jing shan klem klan kom tangi dia pen scam ke nong rem jongi bangin yo ke jing shan ka baar ngi dia pen scam ke nong rem ke jongi andai na mar bangila panlat na ke jing sha ya lam bakla ha ke jing ke jongi de ki we ki tien ngilaban ong bangila panlat na kini ki jing hikai ki bakla ki badan hakini ki singi ki mentah ngie ma ki singi badan sibon jat ki jing hikai ki bakla ngam te pa phi shani hinri sengi sitei ngie so bha sapang ta kin ho jong tau ba awa o ba pen kulumar ke leng so dong ki pangen haki balang bakadan ke jing ya pat ya pra nganu melaban klet ko ki jing hikai ki bakla ke burom dan ke jaka ke kentang ke bangayo sngau dalam ke jong skor na potonet pada tak kecing elap, unang elap ukuran kumni wong ai sekakam ke jauh beleng. Badu persong nong rem ni kecing keren jauh nak kitab Genesis kalau nong ke bakat ar, wong ke gini kita wong lana pi ai ke ketien sekakam ke jauh beleng. Wong ni ngan kerku beleng kerku ye pi, bad untem nyu tau bad tem ye pi. Sengap, sisin sengap telah subang em, ong ni ke ketien jauh beleng kata. Sebab ki kai kum ta ai ka kam jong blai kita ki patim ni pi sentur jong pi jong ki ken sa pedong ma ta ter ukren ta no yala opo potenen uklet pat lada pim biang ke nong rem pilangan hende lada pim biang ke nong rem pin saken mau pat ke ibu jisu i kai yangi haki gospel wong ya ki patim ngin le kum no duai pat kir ku yaki jisu i kai kum ta yangi kum ta lada ngi scam ke nong rem ngin lat dia tagi jingi bakla datang ngin scam ngin sesmau bang ngi kajingi lap jong to no ilap potanet banong ki batem yangi ke sapedung ke sentur ngin sesmau bang anta reward klan datang ngi scam pat kenong rem ngin ken mau ke ibu jisu hikai baik ki batem ngi de banduai bangi de bangkirku iki Oke jingi bakai bakla hakowe ke step hakowe ke jeseng kena ngi langsung Bible study and lakut ke Bible study you want kena yo pastor pi kai sepang ke jidoi ngong pastor menen ngawan Bible study nakakin hon souls ministry but hangta ki kai ngi what do pan ma apa pi duai yang what do pan ma apa pi duai lan pi pan ma pi lale pi penher dor ya tu ka jimap ke jauh play skap kita ki judging kai ngakili tai kena ngong pi le pop menen yo ngale menen yo ha ngale ti pin le kumno gitu ki pop la jisu wana mo yo tai pastor kalau confused kalau keluar skap kita ki jingi kai ki bapa kala kumno ngilat para bangai bihe perlu samla de abangi pen scam yakin nomrem ki jongi bad bangi nom pen itenan tang ya ka basyabar oh kebab smosi bangi kran sepang kini ki jingi kai babakla ki babon bon sien ki bangat ki jingi kai bakla kini ki kon balang presbyterian ki jongi mangi behi bajungat bon bon sien baki research ka peni ka way na ka daw de na mar baki nongrem jongi kin scam hakani ka ktin ke joblay ngim scam haka ktin joblay kum talak khat yangi bangin pen scam ka daw ka baar bangin pen scam bangilat na kijingi kai babakla kabalai ngidei ban pen scam ke nong rem jongi amban penitenat tay ka basyabar de na mar bangi em ka jok ka ba pen slor ban pen itenat tangi ka basyabar ka jok ka bangi em ka pen slor ngi ban pen itenat tangi ka basyabar page advertisement na TV chat pikir jat cream ladu ka fair and lovely but hadu kitu ka ba fitit babi ban pen itenat ya ka basyabar ngang syutip gawe ka krim ki ong anti wrinkle cream ka krim ka ban penduna ka jengran seni do ngang syutip mau amde bangata kai adan di jengran kriat ni selang ngang syutip syongdor na lai hajar tengka ki ong pastor tak kata na penjak ter jengran sap pen itenat tangi ka basyabar pangangai bo na pling jofi menation wan jeseng sheniru fil ayang hakigit fil apet ban pen itenat ya ka basyabar oh ngiem ke juk ka balong kumta
Baraki ketien ke jong Jisu kran kham Jisu yang ni hak gospel Matias arpulai arpunyo uang ini kini ketien ki bah bang puli ngatieng han puli ka uang bangi ni em kata ke jok ka ba ni seriem ye ki jingtap ki bala penli ki ba imat shisha ibhan shabar hendre shapo dap de ki ing jok ki bayam bad ke jaklia baro ngilong kumta ke juk jugi ngilong kumta hak jeng long Kristan syabarti ngilong tek pipet em tek kong kalom jingtap pusharali itenak bahana ban hendre shapo ke jaklia bad ke utung sudah badai halo kita ke nongrem palok samla bagi pat yangi kamon ke jong blay yangi kelong pen bagai pengihapan le kelong pen itenak pen scam ya ke nongrem baka way na ke dawi pen scam ke nongrem kelong bangi em hak juk kapa pensloban penitana di kapa syabar man klet di kapa syabar oh i bagi saki shisha ya ke jing penitana di kapa syabar juki kon Kristan ini kesengi hakam tam hak jing dei ke jongi padu blai ngaken mau sisin udan we uni pali ko apan wan long Kristan ke balang ke jongi tangba udi ubadi ubosyong dukan tho tim apa yo mo usyong tho tim kum ta julip pen selop ikya bi thau kum ta terter kila ayat pulut bon por tama ulang simpor ban wan saka jingi wang namal ngapat yo de ko ke kam wang am sokwa ban tre ke kam kum nong tho tim monong pen tho tim mo nomor ban lawan bangi Jisu ngadi ban sedang de ke kam kum tak simpor ban rung balang hande ulah persang ban jeseng nak we ke por ko ke por magasandi para ko ke si ulah sujan ba ikya ta ban hayeng asam jongi anda ulah ye shongkai kum ta uang mangalit jeseng tu ying mani ukran de ketien kasih mo mangalit jeseng tu ying mani tu mama belum jing aingu customer jonga wang tu mama belum jing laru customer jonga lapen confuse you pat kum tangi i nama katakan jeng pen itenat tangi ka basyabar klempen scam ya ka basyabar para banget bi ni i syuru kini gesngi kecungi petenat ka basyabar pipet syabar itenat ba oh roya ro haleluya ya roya koya de buro me fiki koyar henry pat syapo kumnu kalau henry ka kwaban khat ya pi nama kata ni deban pen scam ni kenong rem aman pentenat tangi ka basyabar namar bangi im ya ke juk ke promote tangi ka basyabar para bangi bi de halo kini ki jing la khat ingi nama kata bangi pen scam ya kan nong rem ke jongi ngin pen scam ni ke jing jongi syusyu ni penitenat ka basyabar dan ki Kristan da kini kindu ke jing ki dikia ki le ki kam bak ki basmio ngaken mau ye selok we orang bau badi kiat ha hang tu apa ur kalian fikir mau ngong beli video kiat beli film ino ni kon Kristan pastor ngalek kumno ya uktau perlok jonga ya uktau perlok jongu hado laso kulumar bakum ta tergi ahida kum ta ti kum ta para bangepi ni em ke juk bakum ta baka khat ingin nama kata bangin deban penskam syusyung idan kaman pen scam ni ke juk ya ke jinget ke jongi kenang banginang laban pen scam syusyu bandung petenat ai ke basyabar hendrei kemol omentan bangi isi sya bakabon tangga jing petenat ke basyabar kidan kibalong Kristan langit uji sulap pen baptis ka keteng blei pau blei kono blei mensim ko hendrei nginanget ki horoskop nginanget ka pekti nginanget ka pekot nginanget ka pensyap peleng nginanget ki jinget bit cross kamyo papri kamyo hoya lenti kaya la kajong lenti ngim teraya chu ana ba kaya kamyo ko le yu kaya kat buak ma tele yu kaya la kajong kajingya gen nantang akan mau sisi ni para bangi ifo ni pastor wan si siye ngalale brang perkat di pang isitop ya pastor tip ngam yo tia ngaling abor sistem ngam balai yo tip nen mer pos ni dok ha ngam pibo pakai nomor na ya ngakar kain orang taban perlu like no iknian kum kita lagi jajingan langit do Jisu tang padang dan ke jentiang papos ni do kha papos bayat kami yo kum ta terta kum tangi dan kam ka khat yengi nama kata bangin sange namar bakam man ke joblai ha ka jing em ke jongi kalau bangi di ban pen scam yakin nong rem jongi om syo ban penitenan tang ya ka basyabar nan pekot ni ke bentah dan ke bakli ni ke jingkeli kumnongin pen scam ya kan nong rem jongi ngin le ya kan ni da bangi puli
ya kaktin ke jauh play ngileban puli kaktin jauh play nama pakadai kadeng bak ternam ong Jeremiah nama har pakadai ke syarat ki kejar kene ka wadlam ya ke jingim ke jongi we no talk out we no talk ong kumne other books inform but only the Bible can transform ki we ki kitab ki ajing tep hande ditang ke Bible ke balapan pen kela yang apa dipi kum tangin puli kaktin jauh play man pen scam ke nong rim ke jongi ngam tip kanungot na pi ki buan hini ke jeseng pira Bible wat pi na syap ting babadang akeli kanungot rak mobile bang warung ira alut baro hari kanungot na pi pira ka Bible banuan hini ke jeseng kanungot na pi puli ka ketien jong blai kan mau la pi listing ban puli ka ketien ke jong blai pinum scam ke jingan oi we pastor kurteng Edmond Chan wong ini ketien ka pareng sepen kelakasi wong if this generation neglects the word of God, the next generation will reject the word of God. Lada kani kapateng ke jongi, ka listing ke ketien ke jong blai, kapateng ke baluan, kan sakentat ya ka ketien ke jong blai. Ngin pen scam ya ka nongrim jongi, la bangi puli ya ka ketien ke jong blai, kamon ke jong blai ke baar, kan mau biang kalong. Pambangi ngin pen scam ya ki nongrim, ngin pen itenan tangi ka basyabar. Kabalai baka bakadu lapi ko pantip kat 2 minit ngalak keren sopo ar minit sa kendian kabalai kamon ke jong blai kabalai kalong baki senran kin long kinong penong senran kata de kabalai kamon ke jong blai kabalai yang i kalong baki senran ki dei banlong kinong penong senran da ka pareng la banong disciple become disciple makers. Larangi puli syakak tin ke jong blai Matias atau prakat kendai ngiken mau ya tu hukum ke bau Jisu ai yangi syapun kiu syabneng wong naman katakin tu kena letna mapi tu pelong senran ni ki penriu baro da penbab jesiki ke kerteng ke jong kpa ke jong ko ke jong mensim bakoi pada hikai ki bat sumar iki eki baro ki bangla hukum yapi lai tili ki eki penghapan le penlong senran ke beningkong pen baptis baka balai pan hikai ande ke badan kamban stang ke de ne ke jing penlong senran kum tala khat yang ni nama kata bangi dai panlong kinong penlong senran uju graham we missionary ong ka jing penlong senran ke de ka jing kelum ya ka kam jong ki kristan ke de ka jing kelum ke de ka job summary ke jongi ban pelong senran yang kijat pendiri baro kini kejing kot ban pelong senran kini kejing kot ru ka bakirki ba namar balai tapi puli Matias aku saw kat saw ong ka tin jong blai ti kini ke gospel jong ke hima on ya lap ak pertai baro ya ka balong ke jing pla ki kenja pendiri baro ondang kum ta ken ja ka bakot kabakut kanja adalah yang lap ya kini ke gospel sekejat bendria baru ada ngadap penlong senran ya kejat bendria baru kini kejingkot penlong senran kini kejingkot ya baru kibah ke silang mat jongki latak ke kerteng ublay pau ublay ko ublay mensim kot kam de kejingkot kabakot tangi pastor kam de kejingkot kabakot tangi teman besan kam de kabakot tangi missionary henry yangi baru rangi ong begini ki Kristen lakot yang bagi day panlong kinong penlong senran ki jong try balengi di balong kinong penlong senran namar ka penpau ya ke jinglong ka bakong ke jongi ya ke hukum ke jong blai Jisu hasaban ki usabnai kum tong lapen puli pi ula ai ke to ko hukum ban kum ta bangi penkong panlong kinong penlong senran ka penpau ya ke jingkong ke jongi Hudson Taylor on the Great Commission is not an option. Kam dei option ka pin numla ban le kedi ke aka ka bangi hap ban kongo. Kadau ka ba ar bangi di belong pen sedran de namar bangi hap ban a jingke. Ngikin mau itu ke parsi kitalan Matias aku stan kat stad lai po. Oh don tu kenran. Oh badan tiki lain ki syakri ai tu kitalan haki ule jinglet on wandala on leg jinglet on pai pat on dala on pai ula kili ayu bakila le tu kitalan upan jingken haki u kenran ude uji su lali ki usapneng on sa on pai on sa pan jingken nangabat na pi pilalong na em ki penong senran
Ezekiel lai pulai pra ka ong henry me haba mem shim kren ban maham yu baman na kalenti jongu uta baman un yap no aka jile bam hok jongu henry sabai kene henry ya ka snam jongu ngan pan ken na kakti ke jomme singam larang imlong pinong pelong senran ya ka snam jong kien sapan nangabat napi kum tangi hapan ajing ken para bangen pila klone ban ajing ken na daw jisu nuan uwe no hikai jong au ong igini kitian sultanat pa uwan si shalong hadin jong revival ban andaw la wan uang igini kitian uang pisha ni pila ruai ye ke jingwan asin ke jong utrai uang kapiang kam dei ka bakala handre nga syukwa ban ong badang dan bon ki bampat yo snow ye ke jingwan ke paningkong ke jong utrai ngiti la ruai ke ye ke jingwan asin nedang dan sibon ki bampat ju snow ya ka jingwan ke baningkong ke jong trai jisu ucal exposure nu nong ya la uang shim la pen mi pi penet beneng marwe hede la pen mi pi ba penyelam mi ki weru ba ki let beneng ringkat ba pi kedau ke balai balai begini belong dong pelong senran di nama bom kwa ba ka we ka men sim kan jotna Arpatras lai kendai utrai mon yenu inu mon jatno re baro ken poi syaka jingkala ke bomon Ezekiel kat pralai puar na bangam don ke jing subha ha ke jing yap jung tau bayap kum tau blai kwa ka we ke men sim kan jatno u khat ini nama kata bangi dei man long kinong pelong senran halo kitu ki jing sisa para bangit bi ngakot ya pina magata baka don ke jingdawa ka bakirki bhaban pelong senran hakani ka pateng ke jongi ki dak ki shen ki pau baka don ke jing terang ya ke gospel baka don ke jingdawa ka bakirki ba kene ka pau lembah ka jing kren jong jisuhi uang ka gospel lukas sipo ar ka jing at ka bon shisha henry ki nongtre ki kindia dan itu ipi ka don ke jing sliang shisha ya ke gospel da kejing sngoret sya engangan itu ipi kong kejing aimin sim ipi ki parlok samla ibat yang hilang barok na kepalang jing yang lak kra ngidon kejing tre mission hoi ha kejong kari ngidon kejing tre mission syabar jong kari ngitre po Bihar ngitre Punjab ngitre po Odisha pat pen pelaban tip hakini ki por jong kani ka klam ha ka po jong kejing don jen ka klam ha Bihar ngidang dep pen bapte senyo pongon ki Bihari ki bawan ban ngai ha uji suha patna ha Punjab ni pen bapte sispa arpusan ngot ki bawan ban ngai cho uji su bar ki ba persyang ni tina ye kran ki benang bon ki ba persyang kadan ka jing terang ya uji su ha keleng keri India ha persyak jo ka jing syak le ben ni kadan ka jing terang ya uji su telakhat ingin nama kata bangi dei ban le ban pelong kesenran Syah engang ni tu ipia bau jusu khat ing bal pelong senran u khat ing bengile syaki jat benriu baro om tang ke jat benriu om tang ke ri lejong andre syaki jat benriu baro hakni ke perthai ketu ka ketin jat benriu de ka ketin Greek ethne kamut nama kata om de ya ke geography and location om de ya ke nunu keri re kamut ya ke jat benriu ki badan hakni ke perthai masab ni tu upi ke statistik haka perthai baro ka wei ke jingdon ju ki jat benriu ki dan khat benriu hajar sanspa prangut sanspa prateli nganong beng khat benriu hajar sanspa prateli ki jat benriu ki bampat ju yo snow ya ka kerteng jisu ki dan nyau hajar prabusan teli hakri India ki jongi nakatu ka khat benriu hajar nahri India ki jongi ngidan ki jat benriu ar hajar sanspa sanpau teli ki bampat juyo snow ki jat benriu ka kerteng jong jisu ki dan ar hajar ar spa kendai puwe teli le pishim makurukom jong percentage kalong prapo kendai pun pra persen ki ban ki jat benriu hari India ki bampat juyo snow ya ka kerteng jisu larangi wan syakari ki jelah ke jong ke jelah ke jongi Pini i para pengit bi pakadang don rubuan kakam. Layat hu ingi nama kata kakum kakana samari arajar khatway. Kajing don juki kristan yilong nyopu saw point sanpo kendai person. Ki wei pat ki jat jinget. Ki don kumba arpusan pun saw way person. Kakam kadang bon.
ki people's group lani ki judge penriu ki badan ka jelam Meghalaya ki jongi kam tam ka nong ba Shillong ki jingdon jong ki bon ba hadu kata-kata bakum ta ka dan ka jing perta kum ba perta menhendai ka ketim ke jong play ngan pa yanu baru eu ban let na ka bentan jonga Isaiah penriu pra manu ban let ban pelong senran yakini ki priu bentang Palok samla ba ihet ka kwa pen ken mahawi pi. Nalor kitu ki man ki jong blay ki bangilapet syakmat mene. Ka man ki jong blay ka balai ka long bamangi baro ki samla ki badanan ni de ban long ki nong pelong senra. Ngamudur palarangi baro ni pen kongo ila de ban long ki nong pelong senran. Kan ka perthai kan jendela kela kongpong da ka jing ai ki jong Jesus Christ. Kat ingin nama kata, baka mon ke jauh play, ni day banlong kinong pelong senran. Kumnong inle kata, kabaning kong inle kata la baka jing ka paman ka sengi ke jongi, ni oi ka lifestyle evangelism na pila ban kat eka. Man ka sengi ki beri kini banyo i yau Jisu haka jing jongi. Kori ten bun ka ong, a Christian is either missionary or a mission field. O Kristan, o deu missionary, new mission field, ada deu Kristan, ada deu empat deu missionary, udah deu mission field. Kabamuat nama kata lah kami lenti, babaro ngidai pandai kin missionary kin nong pelong senran mana kasih. Laya tu sisian sapang jong way ubrio, ubam nang kren bad ubak lut, tamau ko abelit missionary. Utho asya kabalang ke jong wa ko missionary, kabalang kaklam pediang. Kumnuhin pediang mo yung pribom ng kren man kelut kalong kabayatan uto biang kesian kebaan pediang belai pediang sau pediang san pediang drill pediang hakesian kabasipau kebalang kong to pilo to si to ni magasnam ngin pediang no ngin pa yu ubon litre missionary sikaway naki jaka hakitan dri Tibet unsa syata ulasa hangta bon senam si pau senam usa antaku missionary klem don bawan nget chu Jisu klem don jing pen baptis klem don ke jing teing mani bakum ta ter oh kabalang ka bapa tekla dom kong komno pi ni ke pisal jung le nei pawan no you ni missionary ubam nang kren ba uklun oh lawan pa no sila ka jong kabalang nganget kila kunyum ta ba bakulut mi sngo mo ti kum ta ter hendak kebalang kau top hi namar pengilas tang ini kekam mentala shosnem tengin ya pak no pi ngin ya pak missionary biang oh ladon kita khot komiti balang kau mentati pak dapat kena ha wat pak syuk bakelut baru menanggeran len ke pisah jongi pak bat kena ndum ketati ndum tan bekersan syuk ini kekam jing yalap ke jongi ya gam bat kena pakum tah ke jingwa juga balang ki yo arnut shikrim ki ba biang lot nadong shedong hak jing nang jing start hak kot ke kya biang lot kita argut kita lihat long missionary. Kapa pelang kalau anda kita poy kita mission field. Kita sedang bandrung nak away ke yeng, saya away ke yeng banyak tu siapang Jisu. Kisah mereka away ke jing pelang. Bagi kita jing pelang kalau babaru ki beriu tak senang ki om. Oh, piwan beri tu yeng siapang Jisu. Jisu ulasa bat ngisi post nam. Piwan lagi tu piman ulasa Jisu. Si penra umingi, si bamjahi jungi. Oh si sain jungi kita kena senang kimut utu missionary badingkong bam nangkran mapulut kimut budai Jisu ada ke ega bang ko avenue i galong bamaki kita kinong senang ki i no ki i ya u Jisu haka jing jo utu missionary ubam nangkran ban ubakelon para bagi bi ki i ne ya u Jisu ke jing jo pi malakasi Pilong ni kinong pelong senra nak jing jong pi dekat ketin ke pikiran dak jing mut berkat ba berkat dak lifestyle ke jong pi oh ngasyap ti yo bang imlang ni shirwai jing ba briu Jisun ianga tang ba imat sitom kata akan ni kapateng ke jongi ngin long namar kata kinong pelong senran dak jing ke jongi malakasngi ki briu kin pet yengi kin yu ki samla juga Riboy Presbyterian Synod Christian Endeavor Union ki daki serem yau Jisu malakasngi kebaa ngin long kinong pelong senran dak ba mengingin yang nang tengah ni ngin jubab itu ke jingkot ke jong try
ya nungan pa pinong ngahang ni nganilong missionary ngahang ni ngalet banyalap situ ki jat benriu ar hajar tam hari India ki bampat yo sngau ya ka kerteng ki jome aku abani thu ye phi kom ki jing penslor shan pen kotan ya ka jingem jiwi kna khasi jongi i kerteng kong biu lanti thabai pastor masjid ngi thai kin ma kong biu deng khot i pong ina pulia seminary i kong biu menen nga thok message i WhatsApp ngi ong deng long ne em mani thu chapang jong pi hang ni ka jaseng yang long tong ngi thu ai se ka message kin i thu e ka jing trep ki jing e ju pi kin do kan ni ka message jong i ka bi pha menen ka WhatsApp kan stang shwar ka bangi thu i pi chapang jong i kong biu jat thaba ide na ka balang paryong but la krishani da ka balang baptist hagaru na po garu hills sngam khasi jengi krishan na ka balang baptist khun balang presbyterian ke e than ta me re ino ka ta goi pa subject te kani ka message jongi yang atrai ha South Sudan field base Hamaban County Upper Nile State ngatri happening ki Muslim Sudanese refugees ki bawan pet re na North Sudan na marki thama ka kam jonga kalong banya ai ka gospel u Jisu syaki Muslim ki parok Muslim ki badan ha ki refugee camp nga pelong senran ki lemba ki program ki ba per nga ki jingkai ki kena bakin tip chipang ka ktien ka jomble ba kumno bakila ban same ka gospel happening ki kena Muslim ngayalam ru ya ka trauma healing group ka banirap ya ki brio ki badan ha ka jing banyalam ki show Jisu bakin i ba Jisu ula ban pelat ki ne ki jing na markham tam bamaki ki dan happening ka por thot ka pareng ongoing pain and struggle due to the ongoing war na mar pakidan happening ka jing le na ma ka jing dan jagat thama yo South Sudan ka jaka ba itre ka de ka jaka ka ba shile thama ben bani emang ni na ka jing bam shngai ngam tip badeng ke ka banja yang wat sijam jo ka jing em ka jonga ka ktien ka culture ka jongki ka ba ba ngamla ban sutu ngamla ban ikren ngasu persyang ban ya kren beta ka pare ba persyang ban nang ngala sedang ban nang ya ka ktien ka jongki ban pelong senran ya ki baranget ka di ka wepat ka ba ba namar ba omdan Bible haka ktien jongki ba ka Bible ka bakidon ka de ka ktien Arabic but baro na ki kidei pa ki bampuli ya ka ktien Arabic ka jingshit na ya krani yo nga haban ya ka kejat man ka singi kumba 100 minit tang por balet 100 minit wan ba namar ba di ka samla kan thai marwe ka don ka jingbam shngai ban ya daladi namar ki sibon kinong tu halenti bangayan but sibon ru kinong buhan ini ide kong biyo samla ka ong nahang ni ngalit panyalam ngalit pan pelong senran hapdeng ki Muslim ki badan South Sudan ki badan hapdeng ki jingle thama palok samla ba ye ngaduai ki jingduai ki jonga kalang pa blai un sei na ka riboy Presbyterian Synod CE Union ki badong ngahang ni ngan lecture ki arhajar tam teli ki people's group ki bampat ju sngau ya ka kerteng jong Jisu ngakeli deng ong deng ke ka papen shlor fi ban le ki ong namar ka jing ka jong Jisu ka penla yang bangan le ikini sap jing so thiang ke jing sngau pada bangai thu ipi pang jong isu bha duai isi bijan mi mo wat klet I kong bio lanti thaba na balang paryong ha South Sudan itrei hapring ki Muslim ngadu hai bo blai un sei ki nong plong senran na ka ka sinot ke jongi na ki si ki jongi un sei la biang gini bosya lum ni la days ka por bangin mi je ka pertai maliban plong senran bon sien ka bangi ju aida ki ongim dan pisah tadaga ju sutenah de ka jingkran jong Hudson Taylor missionary baning kong cheri China ong kumni God's work doing God's way will never lack God's supply ka kam ka joblay ka baleh ka linti ka joblay ka nam dunai ka jing pendam ka joblay ka por ka dei menta ba ka man ka joblay ing ka samla ka lo
bangin long kinong pelong senran bangin hong ngahang ni tupa yang ada dana yang berpersak jingkan mau ini kejingi kenduk kejongi hakini kepor kedai bana pedeng jong pi kap jingi kenduk kap arpusau bana pedeng jong pi pin mi kinong pelong senran syaki jat penrio ngan penkut no hakini kejing selok kejongi ngilai keren syapang ke kamon play ngilai keren bersutu ya ke kamon jong play ngila sedang dah bangin keli kejing keli ke bopol keli ayu memon yang apan le ngilai selok lor lai teli ki jubab ke bomon play mon ni pi ban le ke bening kong bangin im kat kum kejing temu play ke bangar bangin pen scam ke nong rem om pen itenat tang ke basyaba pat ke balai ke long bagi senran kin long kin nong pelong senran